Štipjanec sinokja počina na proslavata na svoj rodenden i oco mso semejstvo to sreknjo dengo proslavuvаше vo poznatata kafeja na Necko kada je bilo od popladneto. Podocna na proslavata se pridružile i najbliskite prijatelji, a moment od gi napravil raspoloženi site. Okolo 21 časot na oco mu se slošilo izlegol nadvor i on neposredna blizina na kafejanata padnal i počinal. Otkako ne se pojavil, govarali i gostite i personalot, nogo našol minuvač. Na mesto to ekspresno pristignule 2 policijski i 2 ambulantni vozila, a lekarite na lice mesto je utvrdile smrta. Joco počinal od mozočen udar. Rastrojena 40-godišnja žena od Delčevsko-Crkvenec pak včera docna popladne se obidela da si go odzeme životot iz pivajke 30 na tableti je pijal. Životot go spasile nezinite rodnini koje otkrile kako leživo bez soznanije pokraj nezinoto 4-mesečno bebe, pošto vednaš povikale brza pomoć. Oditnata medicinska služba informira deka intervenirale blagovremeno i napravile detoksikacija, pošto pacijentka ta je transportirana na toksikologija vo Skopje. Inaku ta živela sama so novorodenata rožba, dodeka nezini od soprug bil na pečalba.